पुलिसना ड्रग सुमी सुफारी थादोखिबसु यावरी ड्रग फारगा सेन लौरगा लुसिनना होनाखिब्रा चुचामपुरगी मी मरी ड्रग सिंग कोनना असम पुलिसना सुफारी हरि अमरोमदना ड्रग पुरामा मियोनी पुलिस कस्टडी रिमांड पीख्रे हरि इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो की ऑफिसर इंचार्ज निंगथौजम देवदास अमसुम अतै पुलिस पर्सनल मरी थबक्तगी सस्पेंड तौखिबदुगा मरी लेना थिजिनखिबगी रिपोर्ट पोरंपाट पुलिस स्टेशन पिखत्रे रिपोर्ट अदुदा ड्रग ललोनबसिंग फारगा सेना वाखैननबा होटनरुबगी वफम पुथुरखि मणिपुर पुलिस की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव सिंघाना अगस्त की अनीसुब सयोलदा आरान में थबक तौई हैबिगी मराल ऑफिसर इंचार्ज इम्फाल ईस्ट कमांडो मसुम अतै पुलिस पर्सनल मरी सस्पेंड तौखिबनि प्रेस फंगवा पावगे लिखुन सिंगना हाय इंक्वायरी रिपोर्ट अदुदा पल्लिबो वफमदी हौकिबो अगस्त 5 गी हिनुंगयाइदा थार गाड़ी अमा मंत्री पुखी एरियादा लोन यादव ड्रग पुरंबग मरी लेना फाखि नुपा अनी नुपी अहुमदगी ड्रग याव सापोन केप तरागनी फटखी फगलब नुपा अनी लिलोंग माइदिन खुन मखा लेकाइदगी एमडी अखिल अहमद अपोक्पा बुरहानुद्दीन गाड़ी थौरक्लिबा उरुप खुनौदगी हौजिकना लिलोंग लेबा शाहरुख खान कौबा अमनी हाइब खंगखि फारब मियोइसिंग इम्फाल ईस्ट कमांडो की ओसी की ऑफिस पूरगा लाखी कमांडो ओसी अतै पुलिस पर्सनल मरी सब इंस्पेक्टर बैशमयु देवसन कांस्टेबल तारिक हेड कांस्टेबल एमडी रकीब अमसुम जमादार एमडी अमीन शाह लोइना फारब मियोइ मंगा दुगा यानब मगी मखादा मखोइ थादोकनब लुपा लाख 13 ओनबदा यानकी हैर मराल सिरी पाउसना मखातना हाय इंक्वायरी दुदा लखतफम थोकपा प्रोसिक्यूटर सिंग लखतना लोन यादब मोंगदा डिटेन तौरिब सिंग अमसुम ड्रग डीलर सिंग थादोकिबा लोन यादब मोंगदा से लखथोलक्सिन तौपा सेन चाबा मखोइना पाइरिबा फम सिंग लाना सिजनरम थेंगखि हैरि पनबा याब्रि सब इंस्पेक्टर बैशामयुम देवसन से ममांग मणिपुर पुलिस कमांडो पर्सनल 13 रोइना मोरे तमना एसपी फेट टैबलेट अमसुम सिडोफिग्रिन टैबलेट सौरान लुपा करोड़ 3.64 की ममल ओइगदबा पोलम सिंग कोनना पालेलदा फारुबगी वाथुक सेनखिबनि स्टेट की महैरोइ लुप अमना देवसन बु चीफ मिनिस्टर पुलिस मेडल फॉर गैलेंटरी पीखिबदुगी मतंगदा हंगलखिब लेखिबनि हनसु पाउसना मखातना फोंदोकली चुचामपुर की मी मरी ड्रग सिंग कोनना असम पुलिस फारी असम पुलिस चुचामपुर की मियोइ मरी हेरोइन ग्राम 750 याबा टेबलेट 10 कोनना श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट की फारी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पात्र प्रोटिम दास नाय ऑफिसर सिंग अकनब पावम फंगबदगी सिंगनिंग ओइबा मफम खरदा चेक पॉइंट सिंग हांगदोलग थमखि मतमदुदा महेंद्र बोलेरो रजिस्ट्रेशन नंबर AS01AQ 5747 से लाखपदगी फाखि गाड़ी एदु थीबोमबगी थबक सथबदा गाड़ी एदुगी थावगी तेंग मनुंगदा अरोनबा चैम्बर अमा यरोम थेंखि चैम्बर अदुगी मनुंगदगी हेरोइन ग्राम 750 अमसुम यावा टेबलेट 10 फाखि फगलब पोलम सिंग अदु फोरेंसिक नार्कोटिक टेस्ट तौरबा मतुंगदा असुम हैब खंगमखि ड्रग कोनना फगलब मियोइ सिंग अदुदी एल सिंगसन टी हाउकिप लेट्से बाइटे अमसुम दोंगल हाउकिप कहि मखोइ लोइनमक मणिपुर की चुचामपुर डिस्ट्रिक्ट की गातने मखोइ की मथकता थिजिनबगी थबक सतखि हैरि ऑपरेशन अदु अवनोपक स्टेट सिंग ड्रग फगतपद खोंथांग सिंग लोखलकपगी मखासे थरकपदनि यूमिफिकेशन नुमिता असम राइफल्स अमसुम मणिपुर पुलिस की अपुनब कांगबुना WY टैबलेट केजी 2.022 की नुमित अदुमक्तदा मिजोराम की लोंगतलाई डिस्ट्रिक्ट लुपा लाख 1.25 रोंगी ममलोइगदबा कानीग्राम सनीगनी फुगत्रेका पॉइंट फुगमंगा फगतपंगखि थाउदो अदुगा मरी लैनना मियोइनि फगतपंगखि हैरि नकल अमरोमना यूमिफिकेशन नुमिता सनापति डिस्ट्रिक्ट पुलिस 105 सुब बटालियन CRPF अमसुम 13 सुब असम राइफल्स की अपुनब कांगबु अमना दिमापुर सेनबा तता विंगर अमदिगी WY टैबलेट किलोग्राम 2.022 को कोनना फटखिबा इरोक से सभा मैलिकाइदगी एमडी यूनुस खान सी 30 अपोक्पा साहबुद्दीन मरी लेनबु कोर्टा मा पुलिस स्टेशन की टीम अमना पुथोकलबा मतुंगना नुमित 3 पुलिस कस्टडी रिमांड पीखरे ड्रग पुरंबा मियोइनि पुलिस कस्टडी रिमांड पीखरे इम्फाल पुलिस स्टेशन की टीम अमना ब्राउन सुगर यावा सापोन केप 30 कोनना फाखिबा मियोइनि केस अदुगी मतंगना मपुंग फाना थिगतप यानबगिदमा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट न सेप्टेम्बर 3 फाव पुलिस कस्टडी रिमांड पीखरे ड्रग पुरंबगिदमा पुलिस कस्टडी रिमांड पीखिबा मियोइनि अदुदी सनापति डिस्ट्रिक्ट की लाइब्रेरीज की
ꯖꯥꯎꯂꯣꯅꯤ ꯆꯍꯤ 94 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯁ ꯗꯥꯕꯤ ꯍꯥꯎ ꯃꯦꯀ꯭ꯔꯨ ꯆꯍꯤ 18 ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯆꯤꯐ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯔꯤꯃꯥꯟ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯄꯤꯄꯤꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯖꯪꯁꯟꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯇꯥ ꯅꯤꯛꯁꯟ ꯑꯃꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯜꯇꯣ ꯀꯥꯔ ꯑꯃꯒ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠꯇꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯆꯤꯡꯅꯕꯗꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯥꯝꯅꯕ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯇꯥꯇꯥ ꯅꯤꯛꯁꯟ ꯊꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁ ꯗꯥꯕꯤ ꯍꯥꯎ ꯃꯦꯀ꯭ꯔꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯜꯇꯣ ꯀꯥꯔ ꯊꯧꯔꯛꯂꯤꯕꯗꯨꯅ ꯉꯥꯎꯂꯣꯅꯤ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯥꯕꯤ ꯍꯥꯎꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯖꯪꯁꯟꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯪꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯇꯤꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤ ꯗꯥꯕꯤ ꯍꯥꯎ ꯃꯦꯀ꯭ꯔꯨꯅ ꯊꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯇꯥ ꯅꯤꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯠ ꯊꯪꯕ ꯔꯟꯅꯤꯡ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯥꯄꯣꯟ ꯀꯦꯞ 30 ꯂꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯨꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯆꯤꯟ ꯍꯪꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯌꯥꯖꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯥꯎꯂꯣꯅꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯜꯂꯒ ꯄꯨꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯣꯔꯃꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯅ ꯐꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ APPꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤ ꯀꯣꯟꯅ APPꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯁ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ 9ꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯔꯤꯃꯥꯟ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 4ꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠ NDNPASꯀꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 9ꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯛꯅꯕ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯔꯦꯞ ꯃꯥꯗꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ MP ꯕꯤꯃꯣꯜꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗꯕꯅꯣ KNO ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯐꯣꯔ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤꯁ PUCLꯅ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ MP ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯐꯣꯡꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯀꯣꯀꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ KNOꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯄꯔꯁꯟ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯔꯦꯞ ꯃꯥꯗꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ MP ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯂꯛꯂꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄꯥꯋꯔ ꯀꯣꯔꯤꯗꯣꯔꯅ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ KNOꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯄꯔꯁꯟ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ PUCLꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯅꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯀꯣꯔꯤꯌꯟ ꯖꯣꯁꯦꯐꯅ ꯆꯤꯌꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ eminence expert ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅ distinguished member 13ꯅ ꯁꯥꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯗꯦ PUCLꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯧꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤꯖꯧ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯕꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ MP ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯅꯕ ꯐꯣꯡꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯅꯣ MP ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎ ꯇꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ MP ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯛꯂꯤ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ MP ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯅ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2009ꯗ ꯁꯨꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯈꯤ ꯏꯪ 2019ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤꯖꯧ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯗꯔ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ 2,000 ꯔꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯥꯗ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ 3,000ꯀꯤ ꯑꯦꯂꯥꯋꯦꯟꯁ ꯐꯪꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯂꯥꯋꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌా ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯥꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯉꯣꯝꯆꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯌꯥꯅꯗꯨꯅ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯍꯩꯗꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯝꯂꯥ ꯂꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯨꯀꯤꯖꯧ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯁꯧꯒꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯩ MLA ꯀꯔꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯍꯩꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯗ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯁꯃꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ MLA ꯀꯔꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 7 ꯑꯣꯐ 2022ꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯤꯌꯥꯔꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ MLA ꯀꯔꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯍꯩꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯀꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯀꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜꯁ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯃꯟ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ
order Manipur High Court ki Chief Justice case pya Soma Shekhar gi single bench na thokibani English ngani ga kungani thure pang thokiba assembly constituency da Langthawal assembly constituency da Congress party ki mere boikiba Okram Joy ne MLA Kram Syamna election ge mari lenuna pishin kiba nomination file da yakiba mahaki educational qualification amadi atopa hiram kyada lana mislead tawre haina hariba election petition asi thangalakibani Panwaya bading asi pau election petition asi ga mari lenuna satharakpa hearing the MLA Karam Syamna ngasi pau nongmata saruk yadabatana tana witness examination kyada su positive over response amata court ta pikalakiba leitri election petition asi ga mari lenuna mamang sathakiba hearing da Manipur High Court ki Chief Justice na respondent gi mekedigi sayol nipan gi manung da mathau taba corporation pigadabani haina order ama thokiba su lekrabani phone huran bama waisit pagi serak pikre mobile phone huran maga mari leinana police na phara banu pa amangasi CGM Chief Judicial Magistrate Imphal West na tha ama kaithelda waisit pagi serak pikre kona waisit pagi serak pikra banu pa dugi maming khulakpam nauksat allies boy sei kungatru kawi kyam gi mamang le kai degini police ki phonga paunai ma si ngarang ayu pung taraga makhairom tabada kangla western gate mamangda tracking seeking tawduna laiba CTPS ki timamana singnabadagi khamduna sek tawda mobile phone ama fakatki ahan bohang pong sathabada mobile phone adu huralakpani haiba khamngamki CTPS na case ma lakhot pagaloina na ngaranung thil CGM Imphal West ki kota putoki kona IO ki report atu kumna taraba matung ni equis nauksat allies boibu BNS Bharatiya Nya Sanitya gi community punishment gi makhara tha ma kaithel du waisut pagi serak pikhiari anal khole na asi boksang ama leramle ngara ayo angan bada sanel district ki manung sanwa sakpi korong police station konba anal khulel ki khulda lambi gi nakal no pa am shiraga leramli asi basanga du ngara ayo walking set pa mi ekran thingna rakhibani laikhidra banu pa tu gi maming WS longwar sei kunga mari apok pa WS Benjamin kawi ma lam phau saru khulda leibani ma matau kram ne sikhibano haibe sabsana khangmangam tri adubo miyoi khran nadi mai ka pachinja ka hena saru padigi sibu oigani hairi police na si baksang lokot kre hairi KIA na bamoda liba Myanmar hunta gi atopa base ma khudum sansinkhre Kachin Independence Army KIA na Kachin State ki bamoda liba Myanmar military hunta gi number 236 Light Infantry Battalion khudum sansinkhre hairi KIA gi wanganglo Colonel Naubuna military junta gi number 236 Light Infantry Battalion khudum chansinduna lemhoriba hunta lanmising pungphana takhokinaba thawrang tawre hari haukiba December digi KIA amasum mapang sungna bamo lausina bigi da military hunta gi lanmising akan mamona kuthokna duna lakhi tha sigi amada hunta gi mating pangna lanmising tauna sida thunglakhrabasu KIA gi lanmising na mapung phana attack sataduna tha sigi kunga mangar bamo da liba military hunta gi battalion si lauksin mangam kibani KIA amas military junta army ki marakta kuthokna kiba duda military junta gi lanmi yamdrabdu yang khairum siram lagani hainasu Colonel Nobu na phone tokre social media ra paksna thadorokiba video amada bamoda liba military junta gi battalion manakta junta lanmi ki asibaksang nipan tadun leibi saktam singuki pro military social media account singna thadorakpa warol amada military junta lanmi singna KIA na khudum chansilibu battalion sibu ngakthokna bigi dama drone sijanaduna KIA gi mathakta landara khiari KIA na hojik phawbra bamo airport artillery battalion sahunga humfuga taru teng battalion lisinga taraga mari light infantry battalion saini gi kunthraga taru amasum outpost ke amarum khudum chansin bangam ki bagalona Kachin state laidiba town taraga mari su makogi makhada thamle hari koki da khulai supply tawbani haiba mayang ama phari bodo town mori da koki khulai paibe singi khulai puthok pusin tawba amadi miyamdagi nam hatuna sel khaiba tamil masama manga suba Assam Rifles na phagat kre hari pharaba tamil masa adugi maming Ishwar Pande LIC bakawi ma more ward 5 ki manung sana leiba labuk le kai degini pawge lekhuna magi matungina pharaba Ishwar Pande hokipa kumja English ngani ga khungo humdoi gi me humdagi thokiba irang aduda asobu thaudang lawduna koki khulai paibe singda sauna mating pangma miyoni loidana koki khulai paibe lup am oiriba koki village volunteer force eastern zone gi yamna maru oiba misa amane magdra ki case amaga mari leidana phaduna jela leiruraba misa amasuni haidi IDP ama relief camp da laikidri border town more da lanjenarakuna Ideal Girls College akampat leiba IDP ama ngarang laikidre haidi laikidra ba miyoidu gi maming Sanju Pande sai nifu apok nongmai them pisak
More Ward Number 7 Hainomokong Laikai Ima Kondong Lerembi Harabu Monactagini Mak Mosagi Anaba Maramoraga Laikitabani Hanasu Paus the report Tauri Indo-Myanmar International Threat Kanagadoribasi Kanano Kanmasungani MPP Mall India gi Look is Policy Mari Lainana Taurakli Indo-Myanmar International Threat Sida Kanagadoribasi Kanano Amadi Equina Kadai the Lady Havisi Kanmasungani Haina Lok Sabha MP Dr. Angomsa Bimol Kwezumna Photokri Manipur University gi Department of Southeast Asian Studies na MU gi College Development Council Kha Manipur College Kaksangamasung Kamakhya College Hyang Thang na punuk samnaduna Security Threat and Development Reimaginings Indo-Myanmar Threat Amidst Regional Conflict Hiramda Ngarak Numinini sa Tagadava National Seminar ama Ngarak MU gi Court Hall Haudopiki Thoramda Wangang na dun MP Bimol Akoizun na mataki wapam si Photokibani Hari Sib guest ki warol MP Bimol Makatara dun hai Aikoi gi core issue the economic development ba nation building the saru yabak nati India gi Republic Manipur gi position si Karino Kangaba Manipur amasung India si Karino hana khangma matoktai Hausu leriba Manipur gi irang sin maram oiraga Indo-Myanmar border da lalon itik tawda ahongba lakribasi local consumer oiriba aikoida khak sokpani Border threat tawda India ga Myanmar ga mari lainai hairagasu aikoigi khudong sabasi karino Look is policy da China gi dimension si pura laphulaga thami masi Indo-Myanmar khakta yengba yaroi Indo-Myanmar China haiba triangular form amadu yengadabani China na kari tawri yenglaga madugi matungina geostrategic calculation si tawgadabani hani gi oiramba global economic context asisu kaitharakli amasum protectionism su kana kankhat wakpaga loinara aigi marup mapanga lalon itik tawgani haibigi mawongda lakna heba wakum thamkhena su paus ta makhatana su phudurakli ado tenta sum na myam na thamjaramge hausiko ni myam paus mata se lusinjarage mas makhata ba no babde myam pun ngamina channel sigi makedi gi myang phamda makhata na thamjari makhata ba no babde myam pun ngamina si